Ulo. Lamia ikaw 7-Eleven ro mangita tag malibre nga batanon dre be kanang gigutom yung gayo. Uy, nakita mo batanon nga gigutom. Aya. Ano na kayo uyab dong? Nana dong. Ay alo nasakpan sa mama. Sakpan sa mama tingala nimo. Tawag ka lang kog tonton. Ayo. Tuntun sahur. Tama nga untag 7. Unsa nga 7-Eleven mo ganahan? Ditas buog, Dris buog. This one, be proud man. Tanga 7-Eleven review. Tun kahiyon manguton. Ako siya dito. Nadira yun. Dali. Mukhang auto order man ton. Pag-order ton. Waiter. 7-Eleven review. Say first food na to ton. Plant-based chicken burger, Grabe oh. 7-Eleven whole. Korean style. Spam and egg, Kapihos pa may nego. bulgogi, onigi, Onigi-chan. sama na siya. Creamy spinach. Creamy spinach. Healthy living sa ta. Taste test 7-Eleven whole. Ulo. Ulo. Sarap. Kamiya oy. Ayun. Papunta langit. Drink test. Ito grabe yung murang model. Ulo init. Pasok man. Lami. Lami. Lami ay. Pan man. Korean burger. Lami ay. Pan man. Grabe yung chicken burger oh. Gili ni chicken. Tapos ko pamin egg. Caesar lagi na. Itlog with egg. Pila may rate sa itong 7-Eleven ton? 7 out of 10. 7 out of 10. Dili 7 out of 11. Dili ra. 10 ra gid. 7 out of 10. Dili 6-7. Di siya ganahan.